Maya tekedi tanak ci pupuat hangat pun janggal katanya. Kelang kampung. Tanya tak bedah tak semayang jenazah tapi inang tu. Hang kagak biar uragam. Nyabe ile tak pegah urang inang ya semayang jenazah watena urung meninggal lang kampung. Urang agam lang kampung tan nali urung semayang. Beda aja lah le urang dia nyanyi papun thot nang karo. Jenazah katiap ni anak tu ada akan anak semayang. Jadi putra kaya. Putra ka terjadi bak getanyo urang Islam sehingga manya tekedikan urang dayah temayang hantha tang temayang me. Hanta je mendoa kana temayang jule urang drone. Hanta je temayang dia ko handro doa. Main kagem doa mereka mesti kah natro mendu. Nyen haba urang apa ke beag ataupun memang gaknya hana menarik yang perlu temayang pakan hana tertarik li bak bunyo padahal nyen perintah. Yang tak kalah lang kampung makin trip dunianya laju-laju makin hana laju-laju urang temayang. Mayana urang temayang jenazah lang kampung yang tajak di dayak temayang main. Dekedi urang kampung yang na bergabung dengan urang temayang tungkui munggu. Sering tangyang anak urang pormo, anak jenazah, anak almarhumnya hanai temayang. Jaya pegak. Ku temayang tak ke ayah lu, mayang tak ke mak lu. Jadi dia je. Peyung getanyo ma menya uronyan hanai temayang liane. Nyai cukup sedih. Tailah daya le getanyo tak pegat rumah keji, tailah daya le getanyo tu tak tenang ji. Uro meninggal getanyo be ile tak pegah imu doa watela le mate tu. Uro mate mantang na jenazah han imu doa ke getanyo. Pulau. Jadi rencana tama habis-habis si. Tama habis-habis lah dengan perkaranya. Hana tunggu kebahagiaan dalam dunianya yang paling indah kecuali urut datubit dalam dunia Allah tawa alam barzah rame urang yang gatih sayang kepada getanyo dengan dikirim duk. Laki maaf ba Allah dia ada salah dia. Nyan awate wo bak kuburan. Kan tayo ya buat urang ba urang lain tayo doa. Sebab jenazahnya perle doa. Pakan hana tuco-tuco ke. Anak ke. Melintai ke. Yang ke pabeh peng mupluh meretuh juta bak terima melintainya. Masih krek kuluhu hana baca bak kubu. Putra kaya. Harusnya hana didikan pegang orang kepu aja. Hana didikan, hana pelajaran yang itu oleh anaknya sehingga dia merasa tak bersalah. Ataupun dia merasa tak kehilangan dengan hanali urut urisi. Beranu. Lalu mana menoi kira droi kaya lepek, pupah mendu. Bonya meno maah cakap tak pegang. Idanya anak dena dempuan nama ji napeng. Saban nunggu. Iyak jok ipu buat yang perle getanyo ipu pah baur lain sebab ji lepeng ni ngan ipu buat kero hanten bahagia tu. Tanyo nata pupah meji semua. Nata pupah tingku waji. Ana. Nyo tengah lagi nyo hana tinggal tu. Tapi ahwate katuha tu atanyan munyu. Nyan keinan yang nepegah dalam Al-Quran. Pegang Al-Quran Allah Ta'ala kepingat langsungnya. Sebabnya urutan. Berat urutan. Hormati, sayangi kepada orang tuamu. Berbicaralah yang baik-baik di depannya. Kalau keduanya telah tua, maka sayangilah keduanya. Sebagaimana dia telah menyayangi dirimu, wahai manusia. Allah Ta'ala yu. Mananya Allah yu wahana thau petih. Thau kena petih lah. Yang kedua, agama ada orang. Nyan beut na tabe na beut rata lungki na beut tapi tak beut na tak buat hanta jeut ironyo yang na urang semayang urinang semayang jenazah yang ke lang daya lang daya na urinang na darah-darah yang na mi daya na mi mendagang nyam na urang meninggal urang lang daya nyan na semayang pung ke semayang uragam le ke semayang uragam dedo ke beda baru gerak semayang jamaah urang urinang
Dan ada bamatha Nabi pi kan gebi giliran. Gebi giliran ke urang tembak semayang, abe ke semayang keluarga mendum, abe ke semayang para sahabat, oleh yang gebeda urinanya. Udah urinanya ke semayang. Mamnya tekedi urinang yang ke semayang jam ke semayang tiga nguragam, lagi ada orang gedang jadi leka yang geraga. Semayang yang katanya dengku payah dapur yang